Afitha uyu auma firigiceni-ini iria ikuhitanaga na nyanake cia gikundi kireita Confirmed kuma gicigo kia Flamingo na Ikuru. Gikundi giki kirerikana kubanga tharikira cia kwirihiria hari gikundi kingi kireita Dragon kuma mwena wa Roda kiria kirerikana gutharikira anake eri muthenya wa ira. Jana kuna vijana walitoka Ronda, walikuwa na mapanga, walikuja wakikatakata watu, tujui nini ilikuwa inaendelea. Kurerikana ati afitha uyu auma ngari-ini muthemba wa Land Rover iria igutengeranagia na ekuirwo eri haria aguire kuma ngari-ini iyo. Kenneth Mukangari na Geoffrey Mugai marari rugendo-ini rwa gucoka na muciĩ thutha wa mihango ya muthenya riria maratharikirwo ni gikundi kia nyanake irethaite na mabanga. Nikakutana na vijana wengi wamejiami na kila aina ya silaha, rungu, panga, visu, wakaweza kunivamia. Kanikata kichwa, karudi akanikata mkono, kidole, na tena wamenichapa tena mgongo, kanichapa marungu za mgongo. Itharikira-ini riri riria rirahanikire mathaa-ini ma thinacara na nuthu cia hwaini gutire kindu maratunyirwo. Hawakunitisha chochote, walianza tu kunivamia, kunikatakata. Mweri muhituku ekuirwo eri ya gikundi kia Mungiki ni moragirwo na thutha ucio maratathi ma gwikira mukana wa gutharikirwo makinyagio estate-ini ya Lakeview oku mwena wa Naikuru. Mukana uyu urerikana wari wa kwirihiria thutha wa ikuũ cia ekuirwo acio eri. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Monica Kagoni.